Ti ku beli sibuni kinong krisan ki jongan aku ikepor ngatip ngala slam kila don ki episode ki ba ngakalam pen mi isu ti tangba nga sengu komen hakani kepor ba menta nemar ba ngayo ba kani kalat bangan khot i wei influencer iba iba ngatip ki beri ki batang sio sengu tangi kasuru kila la bentip manu badaita ti nga ong ngan ong kum ni kerteng ngan ong da kerteng sisane ngan ong da kerteng ka baro kietip ni ti la da pilong thai la ro pit introduce na ela di I ba garmen Ballet. oh ito ku bisi buat na garmen Pilawan sa kanika. Have. Oh, have. You can call me Have. Oh, that's nice to hear. Have nga comment si kadi nama bang nga try kani ka first podcast ko mo piyo nga na mener piyo kani ka first podcast. Yeah, first podcast. Kalau siya ka bangas ngo kan nga so comment mo ti nama ba piru menta pilakiu bah pikiu step bah kini ki kentien balai jong hikladon be cekat babai pe Instagram balai haki message ro mengiru si perlong ro balai Kadai ngayat nga surok ro balai ni ko ngale aran tu tah dia nang la ong kaya nga balai te kala long fun nak kan tu like it's nice ti long try ba pin ethu yela di kambaham namar bang try ki bape jadi kapor kino oh si sangi si ibe di itang haki reels ma ti bantip I pedikim tip ti ada long try pin ethu kam benya try yela di pile you pi som pisa la ni pi tray kumno ti ngarang ni nong maulai nong lo khai nga hapo try si I was wala hela san hapo nong lo him tu ti ngalit school hapo Khasi Jaintia National School hado class 7 dan nong tu pat ti nama kadang hado class 7 hi tu ngalit nya hapo maulai Presbyterian mangitip ro kan kay yoring hap tengah pas metric nang tu ti ngalit hapo Sacred Heart Boys ngapas 12 nang tu dadap nang tu pe ti ngalit no apa ngai puli Bachelor of Business Administration hapo Sikemanipar ti nang adap nang tu pe ti nga dili internship no sekal kata nakal kata pe tu ngayo akam no hapo MNC hapo Delhi por bangalit chate it was like I don't know I don't have a plan and all kan should I you blame mo la da ka ni ke jinglet jonga kalong ke bedai ti yalam nanti yang ada kalong ke bamdai ti pen ikidak kishin yang tengah sungit be kata hi should I be ublay kum tu ti imat kadai ka ba kajing thumu jong ublay hi ti hadu mantap te I end up working in Meghalaya House New Delhi which I never like imagine in menchua ngasil nadu por class 6 a kum tu ti ngasil let bi kini cultural program kum tu te let shal idwai drama chat khasi kum tu ngasil bi council bi pasa you all know council bi pasa I council bi pasa Meka should only be kong ti mai whatever I am today credits college I namal ba she always push me kan ti takada ngamdan chu kan ka state should almost stage fright kumta like that ngamdan chu then he little bit of anxiety tangba once I'm on the stage like that so nice ti long kumta he la amlin kini drama ke naman nado class 6 hado shwa bangam lech po kal kata ti jupan pisa akhir na ying jupan pisa nga pendap be la jong dikitiki by bayo program le kum to kan ti somehow it helped me tu nga sapoy support Delhi kum to ti mai man bay wan sa Delhi kum to la contact be yang mala long kum Meka but cool to kan I share a special bond with her that ti kumno pa de hipoy ban le ikini ki reels ki namar ba ngatip kalau long tu sudden bangan keli katatang ba pa de ngalong curious mangaru kadai I'm just normal like everyone who use Instagram I just make reels when I go here and there if I go to Kashmir I go to Uttarakhand I travel a lot so I like to capture and then put a video like that but never expected
that I'll be a content creator or like this, like that. There was one time, one of our video with me and Stephanie, it goes viral like that. I didn't even know anything. It was just like, long am kuntu dingilet chabar kuntu ngishel ang kasnam khasi katan beti we da larang ya pair mana kador em ngidon beti kuntu kajing ong ba ni I feel like te di khasi te kuntu yang let's make that ni share kan to just for fun kuntu te ngi ya kuntu bo ngi tu la ya tu ngai ya tu ngong ni tu di long ni I feel like I know him kuntu tang bakadon kuntu kajing tan kuntu te Shani mo no masuk ngidon para khasi tu sa te pla dingidon para khasi tu ngi kwa beti ban kran ngi kwa ban stay connected kuntu kan Itang usually atang kumta the first day, second day, third day also mlong mlong normal be kama julong bro khat ngiri gum dan expectation gum dan hira kadai ka po barang dan ya kanika youth week jo kayang mani mangi dan yang mani khasi stay ro ya ngish dekit kami kum tu long ya penne bit kan sit angka khasi jain tia Christian fellowship kum tu te hakata ka po ngang nang lele kai te nang le basketball ngasle basketball tu mana le basketball kum tu Dia lah thad dang yo break ya. Poi phone tapal lo jang steward. Ko ayang. Mela viral ke video kum tam oh ni kan viral itu ke video jang ka ba kum no lating ning kong. La ber kitiki ek Nama mte to mo ki brew menta anything they can make anything out of anything kum to. Nang play ta ka Instagram jang ata phi ngam itu ita so ta ka notification jang kam tu lating you switch off by ka phone langsung balik mo nuru te when dang la open your comment section both some people are take it in the wrong way some people are take it in a positive way kam tu I just turn off the comment section like that la long ni la sure de ade nang tu ni la long ting tu te Okay, that's it. La off kata-kata la biang. Tu. Dap nang tu la pa ya kata-kata tu te. Hang tar dan hira kata kajing be to ya sna video na ba kanik la long viral kum ta bang la sedang wan kita followers ikum tu. Dan dah. Te kata kasngi man bah. I parajong menung Joel. Iwan chelong. Tengi man ka Sunday siya tay para khasi be tay lang kum tu. Siya smart binek kundu Sunday. Either haying jangane haying jang man bah kum tu kan. Tingi siyang kahing tu. Man bah pa deh kata kapor Iwan ra na makariport lang. Iwan ra ka ja ben January ni February kum tahi. Iwan ra ka jan tak mo na shelong. Atli ketu ba pisi di haril gitu. Iong kani ang ba ngelongar ngeladap orang pa kan baginya sukut. It look very nice mo di gitu kalong tribal gitu like man represent ya culture jadi gitu tingin snakut no itu namanya man bahadi designer te. Te kumta. Te lawan ra kita kejan ka don ketu ka way prepolo jengi pau na jan kersha te bapli lawan perak ka jan kersha long. Somewhere somehow kalong ba behind our thoughts la don lupa ka you te ka plan ba kini kita ki props ki ba we will use for the future. Lalu kumta. Ta tinggi syang edi syai mana pusau tu mo. Syang di syai saut pusau tu lah ya syang atat sokom tu jing tia itu kana. Ni on ni so kumta chelong tama som bayal day for Christmas ni kumta mo. Tai man bhai la klik kitang ta. Ilet kan. Yang ni am dia kan lisha syadrong lidang kam. Ilet da wai la phong dak tak jadi kerja. La phong sa kata-kata mo kumta ti lawan isu ang biyangi kana. Shano eki boy ka mat. Arki kata kan arki. Te nai ta imat pa na kumta te. So kita give na. To nile kai video ni upload reels kan. Te dalo ang kumta pre te nga pa ngasit kam dan hikiniki ngasit kam no funny kumta te ngasit kam nang ban ai kiniki funny incidents kumto kan. Tengok ki at so kata kan kawi ba kelet chapar kumto te long. Ya kendo ka breu ko let yang liing ya breu then she bitch about that guy who like died already and then when she was in that ying ya breu and then she praised him like this like that thing ile amta like kata ka sya long sya le kai kam ta te hadap nok tu pre te ladap kata so itu na at sok tu ba ai pisah kan ni le tu syuk beli kiti na ai pisah ma ba ki breu kan sa expect by don pisah tama don pisah amta ya le ita tapi kita ki breu amta te ki breu sedang mendm kan kita ki mo ki followers ki sedang mendm ni le so very relatable kam ta ki breu la sedang share so WhatsApp he la le ran dap nok tu pre te dap nok tu
dah lah syong hajing tray lu kumtu Meghalaya house tu maki bawan apa shalom kumtu pi phim day itu iba shit up film ngok ni film em ngam day dah mana em ak drama te doang ak reels ak video te la so tu ak drama te la dur bich po darshan chwat ang day shi darshan chwat ngai shit ak dang te em ni darshan no te iba mesti le ak mobile lah ki kanta singo anga so tu bila keren itu apa kepon ang lera top em phi ba day choose say bị được mobile còn red handed ang ta thì sao kalau ang wait pong ang ngade tig bre jadi kalau kau taki man bawan kita kelayong tenat tam ta le am tu mata sedang mele itu yang mentah dak mele reels tu kibre lawan kali lupa yang balai lewan ang kelayang aku ta nang ang balai Saya reels, kata-kata. Dam le live lawan yang balai kan le live lalong kumta. Mentah masa ang kelabit mga balai tak kada. Mentah bangan ang yang ketuk original word balai ram ngam nang shoot. Ngala kum imitate kelaya kita bawan dia yang. Mentah kalau ka. Ti kum no ita balai padi long kalong spread kloy bhati din kadina katun yung phine pitsu. I think it's because of my tone. Namar ba hayeng jungi Latim hingi normal lah. Dah keren balong core baik kum tu, makin hit baik kum tu. Lah, buan lah don ketu kejing long habitual kum tu. Di kalau orang yang akmi, tengok okay ngan akmi. Kalau orang yang betim ke kun tu lah, tim ke betim kemi pa kita nak ajungi kum tu, balai kum tu. Kata kalau kum keren jangan balai, tengam tip hero beki pick up itai balai. Nama na ketu ke scene bro, khat na gitu ke story bro, khat pick up itai balai. Kasi di ang himo siya tayo, kasi di ang gitu yang ni yang ati kibro bro kay kaya kada ka Stephanie yung Morning Star like kada Morning Star ipiki kada ngong atin dan nakiki kada yang ada katangaw David Scott dan kada yang ada ka kami Stephanie kumta nangawan siya niya latip ba nga la siya kada kabali Titik ya dari bahasa Jawa ki ano ikateg jang ka page jang pita ka balay. Oh okay to la ay ka balay. Tu mentala ani ka balay. Kanika you pade kanika karakter Stephanie pade kumno kini ki story e philep no pidaya tho script ne. Siya to ile tanta siya abit ang lalong mo ba abit ang topic kumting to siya ta philep kumta nga le anta. Lam kumta. Teng dan idea hadu bele reels bala on kini followers pin mi reels to ya hele la kale sa sepet dala phang tu snyu la yo kayo ki idea along kum ta teng isi ang ini this is a magic hair silong kum ta siya ti kadon ko ka ba phi le sha phang jong katu belicha recently break up phi reaction no katu kada sa Delhi oh sa thi Kikidan gitu ki Aravali Hills itu sudah basagi tinggi si elit chongkas tu itu. Teh aku tugas gini ang ini lah asli hayeng kemala asli hayeng. Let's change no ya kan ka environment kita ya hata kapor di lunch steel te berokhat. Ya lek cash tu tinggi lek cash. Nilai aks tu ni lah sabi ko mam dan bapet bre te di kibre po office atau building lah pet kali ini tu. Tirang ta pade Stephanie pade don't chano benta. Stephanie dan Delhi. Itu yang si join tray. Te bapila kwa hibanuan ken tamba. Sa tay te da join tray kum to hadu 6 months yung padi awan siyang leave ken. Except the fipang me fifi kum to. Takada. Kamu platri Islam siya? Patri. Siya po Delhi nga dan pras naman ta. Hana. Andi. Lalong try siya nung siya ken. Mata dawan siya name to da. Ito blinti siya na. Yeah. Linti tengah tibet. Okay. Tibet kisang kita ke ikim tu. Ba shitayo artiel te lang song shit. Dala adap nang to la pa nang kenja ko. Aku alet. Kan sa kawe de bala kalong la dan makayeng stay tu mah. Tan te kumta. Di mana berdan siya pada benta? Mata dan roommate jong Okay. Tu sahabat roommate kan. Stephanie sa la ka jong man bhai sa apa third floor nga sa second Oh, floor. keju building ben. Keju building. Tang Stephanie Ernie sa different building tu. Morning Star is sa week. Kendo. Kendo lang. Ti kumno nga ko abante pede kumno pilong kapo pidang red.
Pilong comedy bikum ni ne pilong. Apa dang red ngalang very jolly kum tu. Ngalang slur mana ya kata nama ba. Kat kum chicken mau dang ate. I used to dance, I used to sing even in school also like active Pilong active kan kum tu. Haki stage ke kum tu. Normal long ngi khna jungi men chat tempat dan mobile tempat dan ni than kum tu rang sa strict ni. Pada yo kalat ben le ka le ke kat kabayo kum tu. Long kum ta. Long red ngalang kum ta. Nang tak pedeng ko ban kiliba ka karakter jong kini ki Morning Star Stephanie. Kum no piwan ni kita ki. Te mangatela de lupa ka kami. Stephanie te apa ba amnya ak video ngini ai kerteng no dak te ngape ka personality jong Stephanie. Stephanie di balong klung kum tu te childish kum tu kan. Te nga ini te hab ai kerteng no dak Stephanie kum tu nama ba ilong Gen Z kum tu te. Te Morning Star pre ilong the current Morning Star ilong ba plup baik kum tu plup te kum tu ti ya hap ban au Morning Star kum tu tengok angal men de nak do Morning Star pa pandai ke Stephanie kum ta te mangang ade ke kemi duki pa pandai ke khon bason te namar ba pon mata kalau sya kum ta ki khon bason balik kan tot balap me ta ke mobile ke aka pendapat ya ke khon pin ong ni kami nak teh try ke balong kum teh soan kum teh tambah kami pada in real life ni ba bau ba la ki be kum teh tambah kat jing hala kami ru khon lau jong jing mot jing perkhat lau jong lifestyle kum kan jing la ka kami ru kai kat jing la kami ru te kum ta kan te come up with that te nakatu pada maybe ki break relatable te long relatable lah mak shit bo chaba ni ma phidi philang sa kum me jonga mangata kum ka Stephanie kum tu ibon ki kemeru ni ngate ngayan ya ha ba phi namal ba ko jang ara ko kum tu ka ching la halang ar pe maloi re kum tu la lau jong ma perkhat be kum tu tem benta la sala long kum ju ta ka dang ya so tna ha pe video jang phi dan tai wi kong li oyang ah mom lau iya itu ke jangan hana bak kon jangan ni phale drama be yang hai hana mom hana I will be Stephanie and you will be my mom Bali so you have to scold me and I will be Stephanie kumta itai kimi hana spe yak ta kon jangan bakala ak Stephanie hang tu bakala long relatable pa ak Stephanie la le tu snyo tu ndong e lo ame whatever kumta kan te tak te supaya rekhe kata tengin ngi song ni boleh ki video jengi kilong tu ma viral kum tu tambah somewhere somehow kita ke balong relatable tu te so ya ha eta ba kadisha pade nama kadan ko ka video jong phi ka to boleh ya breru ha katuru most of the time dalit ki ba khawai kum to kin ong be jam te philano oh itu actually katulai teng khamot bele reels Malak reels sekali tres ka edit video ikum tu teng yang cele lit kana sepo Uttarakhand cari Rishikesh kumta teng yang inalet mah just relax kan time tu teng cele bisa ta sepo ka Jaka bangi sih dia bah mengi ka aqua trek sedang aqua trek pada Rishikesh hub trek saya tahu waterfall dan on top of that teng si alam mengai kira manga malak sang stu lah kamtep first time ngalek ngaki yo tahu track point number 1 bet second time point number third time aku balik ban snari la pa yang kenja kiskor mios ngosyo eru brio la berngol la sang meh tah po mana la traffic pelat sinhiana traffic la ki be direct yo tahu up ada long kumta la po station drop ta la isang kumtu page ka Instagram tak brio le reels snari setu kumtu takkan page nanti reels ni tanya lihat ada data dia kerjaan kena belum dan ra takkan dia ra takkan short sebab ki sabti bini jingi menilai kai kum tu sejak ka bashit ni ra ni tu wek ru kamera ya aktif men kum no sim dak filter na Snapchat la long masa kerjaan sim dak kerjaan cangkia na gitu ki cam la mi ki bre kup jingi tu le kum ta kan le anta beliau pula dalai upload pula ya di nang dan kita beri bam tip rumah mostly kita bam dah
long into social media kumto kan kumro pipen teman aku tu kedor kumto kau nggak sulit na Snapchat actually na Snapchat don kam le you should on itu ke Snapchat kumto teng dale live gitu like clean skin jong pi kumta I skincare routine li kan filter kan ni lagi ke filter ya tu hak bepat pada ke filter ni am ni Ti kanika kadang kui kam video ru recently fidang sheda penmi katu baka Armet ka Stephanie. Oh, Armet Stephanie ha. Ti katu kam storyline hang tu. Bai per dia mi ke ik penong i phi ba phin snai katu. Katu based on my experience kan lang ndai bejaya nga. Bangayo kan. Bangayo kum tu ti. Ndai tama kiwi kiyo kum tu ma. Ti no one speak up about that. I want to make that. Ada pilong try bila ben patai kita dia don ki bampat UI. Story. Ti kalau komunikasi namar ba. Mostly kidan kiba. Mo show jing e chi sha mo. Jing e ti shada jing e ba la bam ta. Fly e la e pinipit nyam na pinipit bisa na pinipit spa tip la e bet. Ti tu la kwa ben tho ma la kwa ban ta kan ban build a future jeng ki mo like they can see their future together kum tu tang man dala poi pada por bade ban ya yu kata ni thu ayang asa teng nakadaw kan nyam ne teng nakadaw jong ka baurus pa bauduk kum ta mla shu ban sosi ki kemir tu teng pada bon nangishan ya ngatharai majority ude bam ya tho bashe shong me kum tu namar somewhere somehow the reason behind it kadeba miasuk na yi ne kaya pair ka niam ne ka jat jong u ne jong ka u ya de bu uta kum tu ti nang tu pre yak in kan the miasuk ik shalam miasuk te tu no choice shim da kalenti ba bakla tu lok kum ta te ke ka message ka ba phi ka ba phin pen I shiki ba pej ka tu ka video pa de ka message kalau ba it doesn't matter who you are, like whether you are from this religion or this caste or nakawe ka jat ban riu ma we shall understand that what lies inside us is the same blood, which is the color red. We share that. We all are human beings. It doesn't matter. Lada ma pipi hurt, lada ma pipi dan feelings, mangat dan feelings. Lada kamong kajing mong kalong kumju. You feel the same thing. I feel the same thing. Tekan mentoy you yang ibang inya make a decision just because kanyam ne because uday na kata kajat benriu ne kumta. Consider a person as a human being first. Okay? Pindalong riu belay makanakan no kanuro lada him tama if pili ben para beriu dan jing isen e dan ete kamentoy kata kajing long riu play ru ba humanity come first ngila menyerap para mengibriu sya kunturu long we feel good umta kan te just want to spread that positivity kibon namang ngasa sya dalhi kumto kidan kiba I'll be honest kidan kibriu kiba yolok dakhar kumto te dakali daong tapi lah long close kumto kum apa ya syang bo ni tamta ulok jang aku tahu di tahu sure tu paya bo ni tu paya syang bo ni kumto utu uri bhai te dong upper cut ang tu nang nga ubriu hi ubhau bas news ni long kumta te Tika kambun teli ngan ongkom kambun ki videos ki jong phi ki ba phishna ka ba kadon bekin ka message don't make a message somewhere somehow there is a hidden message ti khendiat phila thrai ban ong kan tu kan teli ki message dan ki videos ki ba phis ngoba phida thau ni phi thau mo ke shuwan hang tong tu taba ka message kam shai don thai kum kita kadang ka message ka ba ka video ka bang ngele sapang Moses kumto like they related to Moses lok they siapa ki kena play Bible class oh ti ka message ni ka deba they ban chukkan khle bit para klem puli ko kot ba
nama lada pulih ko ba phila ban ada correct information to others also kan mentor you pinch ang pidi kristan pim tip de ka kat ba umtu kan te ka reels kalong ba nia shong kai kum tu krea kot te mla krea kot te ong kai mo what you pim de ban give up ha ka jing em jong pi mo namar ba ha ka po jong u David ru ni kong ulong tik kena la ula ni em ban penyap ya u Goliath te ban penyap ya u Goliath kalong handai ka jing nget jong u hoblay bat ka jing kut man sim hala jong kum tu ula ban penyap te through that ngimot ban ong ba ba da phidan ka jing nget hala jong if you have the will phila te ban you phila kan ban ya khoni kinu ki jing e te ya itu message ngi penrung hak tu ka stories ba okay long la pen change no te hang tu kena ba mjudai ba pindu jing na bandu jing kerman like that David umdu jing kerman amar ba ula ban penyap ka dia mos haka cakap ngin ong David ni kam ong David ngi no Moses ula ban penyap ya Goliath kan te long ka along no kunta te nama hang tu pe la pen include no ba katu ka ba ong Moses penyap ya Goliath katu kelawan no hak tu ka message ba Piklam late ya ka Sunday school kam sap apa Sunday school bila ada ka wrong information namar psio song lap la ka to ka khana nang ni nang tai dan ki bre they take it offensive ba ngile kam kai ktinu ble mai kham le kam kai ktinu ble tama behind that story ka de ba read the bible and then give the correct information de kumtu katu and then kadan ka we pada ba shele kai kam tu bingat ngate me ka Stephanie bunga nga tu snyu jang phat kum kulai mau tawar kum ta katu during our time kata te kaya bet jam pele school ik sedang kum ta dan we everyone ong yang apa balai pi ong kum ta pi kampan pi syukran ben kum ta ka snong jungi ba pim tip ya kastam ko kul uta pishuk ong ngi ki bre ngi de kulai mau tawar kum ta tengah pengong ni sorry mo namar ba katu te long very normal menshua namar ba dakin mau tawar hi gon ong yang ate ba kam lele kadai ka jing shisha hi kata menshua shat ong kum ta tu tahu bre la sim offended kum tu tengok sorry mo namar ba ngala kum long kam de ka bad intention jong long it's just for funny video just to make each others happy kum tu tengok you okay ngan delete no ngala delete kita ke video ngala delete kita ke video kia phone kita ke bana mau tawari kum tu ki angi balik la delete kita ke video jong ukulai mau tawar kum ta ngong ni bo dan ngai thua be mo bo dan brium tam tan apa mau tawar tu ong ba ngakren ben ya ki nong song snow no mau tawar kum tai kita ki ong ubri u ta ba balance start mo uhi de nong song snow jak mau tawar amada de nong song snow jak mau tawar udan si sao ta ukulai mau tawar menshua uba pernah uba stem snyu no ta ukulai mau tawar uba stem snyu udan si na kata mi ta ukulai mau tawar kan te ngango ka di si sa kamta te hadi ngakren phone be ta ikmi jong ta parlok ita yo ka di si sa bali mami delete ya kato beli ben upload biang kato upload biang nga upload biang lamal ba kadai gajing sisa don sisa utau kulai tengok upload dia entai mostly kibre dan tan ke bawan complain kan job hangka you most of them ki amba it's good but play ikito namal ba sometimes we are a bit of a hypocrisy also ti kini ki editing de phi le kum do along phi edit hi ne editing te le bit manga paro khat phi le long jing puli phi le issue I don't know I should edit even Instagram they don't go ke apps everything is on Instagram so upload ngasuli even Instagram tang dang adon kam man upload kum ki kenja sound man pensam ke kum tu tengah ada edit sya katu tengah download dia katu ada laptop tengah use tak different apps napa laptop ni napa mobile kum tu mak download gitu tengah search ad kum tu nama apa Instagram tu laban ad tang kulit kucing dua we tu we sound kum tu te hak ke kum ta ham tu bala ban edit ka video ka bajrong na Instagram
edit na Instagram. Ban ot bani iru kalong mo? Ban ot ang cut untuk ti bajrong te mdala than de. Da kala jrong palat ke video tu ngasit edit na apa vita senang tu. Ti ngasa upload pada apa Instagram. Ban Instagram ba fin upload by direct na po reels ba fin na reels kanam lenjot ke tu bro khat. Oh. Kanam kanam namar ba ka reels kadang ka time limit tang hadu 1 minute 30 seconds kum tahi. The filet pa naka-post, kung shoot post door kum to, select benang to, automatically kan na po reel. Kato ko video bara ko. Okay. Kaya ka video ka lalong viral ba? Viral te ang kom no. Idan itu boong ban airong snyo ka bahan ka snyo itu ila long viral ba po ki WhatsApp kum to. Tu yang ya bro ila long viral ba. Nang tade itu itu ya long viral ba. Di kadang kau bus conductor ba viral ba la cross million view. La cross million itu bangale bus conductor. Itu ide satu sebalik yang ya bro. Shui ya tu ka ya ka jingkang dong tu ka hall kan ya lihat itu jingkang dong ka truk te ngam motor ring kai video ngan le. Mau don tau palo jong au le ka tau ngam me de bele ka tu. Tengah akan mai tu tengah le ka ngau. Nang tu mai mau bele ngau ka tu kan. Tu ya upload kai kum tu. Katu even kini ki garu ki menagaru kum tu kan. Ki ya like situ ki ya share kum tu kan ngasih im tu. Mat kita kini ki bahasa aslo mat kita mau beli itu. Ilang relatable ka tu. Ketu ka papi le part dia part 1 part 2 kadang tang ketu ngathara art lidik video badan part 1 part 2 kawe gede ketu ka papi tu khana phang jong vlog kong bi em kau ketu vlog ulok ukpa jong ka Stephanie kini kontak kami pen mi utau ukpa ini ma dan bitang lain ngot dan bitang manga morning star but Stephanie nak aban ai extra karakter dan brio nama ke video juga dia kasih pindah kali kita kepalok nak haru gitu dia menang kan kasih like mendorong kibret lah kali mano ukpa jong Stephanie mano kum tu tani kong la ya thau sing abi ni okay ngin ong bi bau long kum tau la le kum ta la sai telah pen iswa ka tu kai la hatu ko pat pen mi re yau man bha di ba akpa ni pat pen mi ni man bha na ma tu ko pong pat expose re ku ukpa ka Stephanie mo tidak matu telah ong ba takin ba kipor mencuati kum tam ta shoot jong pa ti utarai sni ro yang abo David Scott kum tam ta tu basa kali ka de na ibis Scott pa shoot David Scott kum ta shia pen you kum tu ki breu la isong shit utau David Scott la yang ada tengah David Scott kum ta ti dap na tu peng yang ni haban pen mi no yo haban pen ino ka story sa pa badang red la ba kali ka Stephanie pi benya thu kum tam itu lah pen itu lah wan man bha telah phaat man bha le bele ran man bha ju kam tre banang tu ti teng ti shin banang but most of the credits also goes to man bha teng ka video shit pen ring man bha telah pen ring kum tu ila ai ka dialogue ong ta telah ya ong tu ti long it's a combined teamwork te kum tu ti dap nang tu pada ti tu ya pen mi ke tu ka part 1 apen mi part 1 gitu release nak part 2 release nak hana pisia mlong balek ni Peter Cho yang ni hana pe ya ka real chang pia la ka be split vela split vela adalah ibang hap up sha shita yo pisia pia le kum ta mlong tu long okay to ngin pen mi no tang license te yo ngin pen mi Sunday Wednesday but Saturday mlong hidang hap pen mi kum tu dela pen mi ka ta part 1 part 2 kum tu pois dap nang tu teng nang yele di different story ngi haban le mangi teng ki confuse ki bri ki Stephanie yuli pi akum ta bam don brio ta bam dan brio te after man stick bi tang ki Stephanie la long boring la long juice ka jo tu teng le di ki topik ro kum ti kong bi kong re pi kum tu ro ata tu ka parla kang ganaru kang gana ka de ka por ba ngele ka tu ka Met Gala dan hiru kata kacing buat ban ong ban ya pet Met Gala banyak ak Met Gala. Ada time Met Gala during Met Gala ti always trending nah Met Gala ti ni gitu. Met Gala.
mus ki breaki kini ki breakin bon oi le kata met gala kata le big boss le kata ha apa ngi oke ngi le kata split gala le kata split gala tu kum tu kan kadang le dang penmi tu lah penmi lah Pisit pet yang pada. split gala pet Oh, tak. pindah pet kala jingi kinwan kili bet kum ta sha inu kum ta so tenat ha teng bat kum tu lah shy kan saya kendu YouTube balik split gala Mana tak boleh split wala la China. Lakshay Oh, la Chinawan. Lakshay wan kila wan mana kini kita kijang dik tinje Oh, DVJ. da phim jupet phim so thu again tu kila pet kum tu Ang harap ni big fan jauh split wala. ha okay Oh, ngang jumes. ngang jumes ngarang apa pet nama bala ya pet lang kum tu hayeng kum tu lah kum pet lang tu lah tip ka story ke la long kuat tip tu kalau kum ka Netflix series kum tu kan long stories kum tu bagi bro bang jupet tik Kim Sultan Nat Hero, Kim Sultan nama kabun tangga jingi halatin tu. Bukan jingi hala Supaya tak su tahu tu. kada actually ayana let's split vela ama piru okay select ngandek ngani le kan just split vela le mastermind dengan nang leja Pila ni benda di team mischief. Iti. Urfi Jawan Manbha can really imitate Kangana Ranaut Urfi Jawan nanti ada Arshi Khan he can speak like Alia Bhatt very good Ni. so many times I force him do it Terbaik. he come along Kamu Lihat dia deh betul Mapi pada fina ban imitate dia. nganang hiban imitate betul Ya no. ya no mungkin manusia Shula we kum tu ngasu imitate ka imitate Ya ka sani ngai kan masin pila le. Le asyik minta. आज के चैलेंज का नाम है Tama. Oh, ki deki bam pet sa ki law. बम्पेट की नाम बम्पेट का Pero ite. The most of the time ko mo iman bhai di ban di inong ring kan. most of the time man bahai di nong ding Ti man hakani pada pile perangi i. oh Katu pada. kata te sorry man bah em jo sem phone Lo ka di reality kan. reality hak tu ba ira kata reality kata lebih nya phone direct kum tu ngam mento ipibat ka iPhone 15 Pro phone phim sim napoi ka bada shu silent me ngani parlock yu kum ni dayap parlock ro mento deh ta ni Ikam dan jingdom i pada ba pi. ngimchi ada nama kreatif hibangi we always do that with each other like that but we are nama bingi dan chabar ngi along very supportive of each other along kum si family kum tu dapang si tom de kum tu daya mu tu daya kro mi kum tu Itu iba heartbreak group. Itu video jom pi ba heartbreak morning star. oh Bedi. Ti dan story ne basuwan hi kum tu ne. kato amen re ka story kala hak tu kapon ngampat tip ba long ban post ya ka long video na po kato ka ba shu post ngampat tip por mga edit mo tam long show re te shu kot no khandan re ka story ka dei ba Oh, kumta. Kalang dan king ka story kadang kamu. dan ka story Oh. story ka dei ba ya syang mga bat early kum tu ting me ba tip ne morning star mo blade pa na shin jo wai na ba he want to give up everything because Stephanie ka ditch you kumta bali ka ditch ka Stephanie bali uchulen ja ta ba ditch ka Stephanie ni team so man ma ngi shi palak ngai dal lang kumta tingin kwa mo le mo kumta hakata por ngim desho Stephanie ngim desho kumi Stephanie di palak no morning star ti hang tu te la ong kumta to up ngan phone ngai ngan de ya kendo ya kumta la don ka story hang ta tang ba la le che je kum tu la dan cha ka part ka bang ala sneng la khlau yu ba kumta la bi bolas dang di kum tu kan it happened kata da shit confusion lang te mostly lang la kalap ke la jingkalo itu la di kum tu la le man pen i ka tu kan ka tu hi ka story kum tu Ti pidan jing tumu ne amba pin le kini ki videos pin rashi YouTube pada. kadang ke YouTube Oh. kadang ke YouTube tang ba namar ba ngan ya thu hok ya fi am
ngam dan kan ikajing ban man le content creator ban it just happen like that. And kani kajing le video jang hadu mentaru kamdai bong ong bangan yo she's spa followers or spa followers kumta kadai bet tang because kidan kibre ke ba request yang namar ba kidan kibre shadang ba kidan depression kidan anxiety kalong kumne ma hadin bala aja katuka yang ya beri video dan kibre kelai mana text hikum tu please le abang tu hadin notong la le skoi ka video ri bon kidang wan ong kum tu ki ong ba ni internet ba pet ke video jong phi kum tang yo rk teng mo ngala long stress apo office kum tu dang la awan dang la shong hakali nga pet ke video jong phi ngala kum berke no ngala klet no kita berarti tentang ibu orang bangan dan depression dan anxiety kum tu te it helps them te kum tu kapan klet ke kum tu te kla request kum tu te nga ong yaki ke ni ki jong mo man bah jong oni kum tu nga la dangi haban le ke ni ke video la dangi thmu bangin le ke ni ke video ngin le ngin chule be normally kum tu mdai bangin dan kano ka motif bangin ong bangin ya yo pisa ne ben namar bangin le atre le kata ma le namar ba dangi lap ngin le dangi mlap ngin le langin this is not our main focus bangin ya ai kata kan ti ngo yaki ngo nga ngin le ki video tambah ngin le ki video ngide ban le something ban wan ra jing kimani ki brio kum to te amal bah kan ke perthai mata te depression full of depression too much of toxicity too cruel like that we will do something but at the same time we'll brought a smile on people's face and also at the same time it will include a message and it will bring a change to the society also like that. Jadi ngile kata tu, ngile tu, isang macam tu. Mata lagi lah ya dan nak family lah jong tu apa Instagram tu, dan kayak thing lah discuss. Tu, penting channel kita beri tu kita mana share ke video yang tu tinggal share ang. Wajib share ke video kum tu mana bikin tip yang sedang kekod kum tu. Naya share nama ini respect ya privacy jadi kita beri video itu nama so tenat mah belum itu tahi tu nggak sampai lihat di video itu tinggal mencupai berkat banget pasang podcast. I know famous boro kita beri ko abe je ban pinkeren be itu ki dialog ki jong pi ti keren pada kau ka video jong pi ka ba pi akas school. Oh, balik school. Balik school. Itu economics teacher suidan. Dan arti lah itu lagi bapi akas school. Kidan ki banga sel school. But mostly gini ki video bangale school am ki deki baca shisha school. Ya pi? Yang Kau pisah shop ki nama ki video pi shop itu ki ya Stephanie ba dia morning. Kado ngam jira kham shop ta that was the first time bang shop. Te kato ka video ma bang shop Stephanie. Te kadai siapa bang nang le school apa yoring help kum tu. Ti kala long sa kum ni ha hang tu kami alut ka story ha ta ka por ita miss idang dictate idang dictate nga ngatun bo ta palo jangan ya syong kum tu ha te ita miss la nang dictate nang te ngiru ka scores ngap atat kum tu tho atat kum tam bagai kena tap kum ta miss la yu iengi nganam ang ka keteng jeng ta miss la yu ie ka keteng jeng ti ta ru kum ba dictate we hoi ong yang ikan Ugarman bat heri kia bon ketien tinggi tu thop entah kat Ugarman bat heri kia bon ketien siu ibe kerteng ajang kum tu itari i kerteng ajang ngape i pe yang ngi pe kono hikai kum tu kono hikai pe bengi ngi kim ya ri ki yang tai kami semua i kamakor katar fire ki o yang kum ta kai ma ni pe le som ki kum tai alam tiang yang kini kena la palat si sao say a sheet of paper ngan I test Nama next period kada ke jonga ngan I test. Ngan late mentas pot staff room nang awan. Ada belong ready kumta. Tu la late cata. La on time hai kai say. Ngan I test la dom tinggi nalo sebagai kelas teacher ni. Say ngan I test menta patang shim ya la what you expect yang abangan I jing yarap apa ka exam ru da pamia arpa ai no kai tu mo bakran. Nalo bedang song class 9 tu nang song class 9. Dia dan angta layak thor layak ong kita la ai arpo mak som ta la ai kata kan la ai kumta kita layak thor dia layak solong confident be bala dai lut ata kan mes la ol pai pitang bak kelas pitang du nasi mak so what expect bangan ya rap apa ke exam
lại kata lại tin kasih 1010 Jakarta 1010 Jakarta telah khot saya tahu dia bahasa siapa kita short itu itu ka tin kasih nanti ham keren nak tu ka itu mah te long sim kin mah telah long ya memang kita lihat ayat tuh ni dia kampat pushe Kari bajasya la korek kamis shu ibe ita betul sim pa elit sit sim cakap cái lịch sim yêu kata ta okay na em balik siat sim tenis aku tah lah ketin yêu kata ta ketin thlong mes ana kan ini ke subjek khas ketin khasine subjek ketin thlong lah ni dia lah aku tah tidak ada apa ni Medi man kena ketin suara, medi man thor dak ketin suara lah aku tah kan lah thor dak ketin suara lah le wan tak tak weekend tai lawan ta lah thok ta kadang kata kepala ngatarakan sampai jadi YouTube normal kan tip isbang kata te ko angkan ko ang ba la ai ke mo ukso rong so sao betu te kita kadang deh ke po batau sentence kita abra di sha into kadai mo ka sentence ke ba itu tambah baklan hak rukum thoy ke spelling kan sha into ukso thia that ngi habaranda tapi thoy short form branda kemudian kata kami Branda you kata. Ya yang ni apa ya keteng la jor nama bukan keteng ke bapin di orang ke bafin tema. Ya la jor dak keteng bapin apa li orang ke bafin de pla dek ni patat ke Branda. Ship ya kata kata tak shoot. Do bang ta tepi. Ni pra balai chong tana sa la so bala correct ke jeng ya kisat be. Wan so tahu dan tahu kena ada penyeng sinyo ke kumne tak sinyo jo uslam sin lain kumne sin lain kumne. Tinggi dan por. Ubat kejal tu kipo orang jat tu style betak di kejal bi kum tu kan. Wan tatar ubak lai ke isya kum tak asu shimit ni shimit kum ne tapi shu asa ngak ni na tik shnyu kum tik tropical tree apa tropical forest ani. Ni tapi. Layar ke jam hang ta kan. Takkan mesti lah. Dak lupa yang ini duk ningkong. Kisya best friend. Yat Harry, yat Garman lah wan tengah alik ngah tak. Korek asal David. Poi hai tu power isap betul. Bau kit yak tu kadingan mah. Dia ngah dan caban tu ulat lempat yak ulat linget yak kabahak. Dia tu ulat lempat yak kabahak. Susyip lempat. Tak lagi lempat. Cual yang tak tu pi hadu. Ngalap pang kene kala sampur kiro kata tai heri pada tip balak bakla lalit pom saban pom bik kin mo bro khai banam itu tu sih coba itu silan keras itu thona ni apa linget itu piru tela bakla udus teh tak pom no laya buat apa tela bakla udus teh pom no cha ai si tar bat ni yakan mau saya ita hadu mentah kan ni sanjokar bah Titi economics teacher sepede. Oh, economics teacher dia. Kata sedang kan inoh kai economics teacher jeng ilang. Many kan economics teacher long. Kata dengan kami imiti tu ni nung asuak ba day ka nong hikai economics kum tu. It happen kan. Ba kata ke economics tu lalit ong kumta. Oh em kata boong. Kuasyo kata ke dia bijak sisa kata ru. Lalit sekolah siapa KJNS student time best jengi. Dia nga siyang kalong karo kalong kumto tan sini kibo shiro kumto ya kawang kot lap kinta kamis lay ilupana do nang te lawan yang talaan kencaran yang lo ngam sam jarang lo ang siyang kap yang ay yang kanya tabakati ar malo beli banyak kawang kot ya to laya tha ko em mis kate ken mis ka metu kasi ba ka kamana kopi te ka panda ka raf janga teka tho ya kanut sapok karof janga te meneh mereka panting ngapa dengan tarik to kote man kawang beda ka bapli ru kampai tengah khilap tu tengah kawang kan maka mereka kadang mut mga kawang dak kot ka kawang lang ke layat ha te over smart kin insyaallah ya kawang ke hang ta habis latem talat ken jelan joni kai school yang ha wo joni kai school yang ha dan atala penjang bi ngi arngut kum tu te hak mat bejong kita berokot tika dari first bench kum ni ke laong kuasyo ya tolong mesem kuasyo apa saja kata ang maparo kuasyo si ngi pire la tha kata ang sa palang ang dapat kuasyo ang dalam hang teh apa hall assembly ni lepat lawi kumta kata dan kata kepada jangan apre ke besyang first bench kumta kata apre ke mod ben pasiaw kata kawi kan no
Ni lah ang MCM tu ilam kuasyo kami siok so pen yang lah yang taruh ang maparo kuasyo ni kelam kuasyo ada lah ya touch sa mengiru kan tu kan payale itai video ha tu balik video pada lah ang te ban pen kot kum tu ha Stephanie pada rekhi pen ban kan tu karis tengir ya rekhi lang tu karis ya upload beda kan he kin diktur ke bayar rekhi lang kum tu te payar rekhi lang bora khai ang tu kadang tu ko bayat tim ru kum tu bayat tim am nilah katu ba ang bay kami biasa akun bat kami biasa akun te katu kami biasa akun pre manga bi kan thing le ang bay ngabe je kan te shi shrut bi kum tu ma ngi shi parlok tu ma shrut kum tu kan te evangelism te shrut kan te ang evan ma phi topik ka de kum ta ma phi banyalam bi ya ka Stephanie la jang nga nyalam bi morning star la jang te ngene phalo bet phi tem yang nga tem phi kat bami beketil la tem hang ta te ngar hang olong kan khat ya amanta kedet amar kedet kashan kam ta itu prem so nasra ngadi coffee ngarukak itu rukak ta la yerke sang ta la yerke ong em upload bidak tu upload sya kan dak tu yo yerke lang bara khat am tu teng tu phi nge sna video e kom tu am ngim tip te baka video kalong funny kom tu nama bala la ring la kot dalam edit cibet pre am la yar ke so la pe do khat sansin kat dosin la yar ke so tu saya upload pat ni bang dan video upcoming video na mentah dan mi these coming days has happened me kau pi action ni kaba action ni dah sudah upload menen kami ira tu kadai ba katu bad THT katu le kan plan hidup sele tu tu le aku le mak itu kena ke yang nang bah so tenat kadang kau itu ke bangale different type begini ki nong hikai tu ba ngasa upload katu pi seni pila dan ni iba pi ak ni galong deki tu karakter jong pi ke bat no hayeng maybe datang kau mga ngalit kai men tu kasi tu syang kai kum tu ba I'm looking for a husband. Itu ngamang syukuran kai ngasang tu ngadi di tu. Ngama I'm looking for a husband. I can cook kind of. Tapos bersama ngapel ayam liang ta meroi ngaprang omri ni ayam liang meroi. Hana bende la utala jabut meroi mana bende kari sumende kari rayang yang ngandring mana om be kata tinggi satu sebelum dan satu session nang sebelum sawa dan beri hala be jing tu. Saya upload. Tingtang kibon kidan kidil ngimot iru so orlong kum tibalong Amy Winehouse itu ru tu Amy Winehouse tu ya Shanghai kum tu te di sha itu pada jang la sim tau snu la le kum ni ba kaya ra pa you got me go to rehab I say no ta kan ma chap le hanan ni snu chang te la lok Amy Winehouse apa kenya pi tu untuk Amy Winehouse tour kaya ayar ke bit kak dengan tu lar ke bit kak kana ani na that's a nice clap back na le ke tu ye le ngyo lam ta kan tila ta story dak kan dat antu supaya bomot lencing aseng idan di beri i ong yang hana ba le kam kai tin uble haya ketu gawi dikatuhi haba kham le kam kai tin uble su ong ba pan pisa le jing aseng tam kum ta ngani kini ki bre ting just it's dapim so tenat bro you can just skip the video dapim dan humor dapim dan sense of humor just skip the video boleh kam hidup berpindah mo gamba shed ong kan i me e jong amen shwa kan akan ma i ong ba le ka ba ma pipi kwa ban le amar ba phim dei ban le ka ba ki we ki kwa pi pen le amala da ma pipi le no ka ba ki we ki kwa ban le manu pat ban le ka ba ma pipi kwa ban le ngom ta te kalau ngom ta ma kiru la da kim so tenat ya ka content jonga la da kata content jonga kam ya ha bat ka ma ki so tenat they can do it by themselves ka bagi so tenat ma so tenat aslong tu gaman nga suka ban om pe kan ni ka jing viral jong ka video jong pikiran dei tang mentas kat no padan trasis nam bro ngapara sama March, April, May, June, July menta sanbrai kalau sedang le sedang ban pen mi upload regularly na benai March pila sa nominate udah ha ka tukang Meghalaya
content creator. Content creator haka ika Most viral influencer influencer. deh. Pisong kum no halo jong kato. Ni kong te nganang mo try nga siya prank. Siya prank. Hindi asmo to mo taki award ng umadag kata. Maybe someone prank me kumta. Ti hadin ang to pa hadin pa la perkat ma tengok. Okay, sure. Ngan sure nga ki ngan ame. Okay, thank you so much kumta. Kita hadin pergi. We will send you an email kumta. Tada apa itu email pa hadin ang la check out to page yang it looks genuine kan. Ti hadin to ni ngam so nang sure. At the same time I was like happy kan. At the same time so long tiang kan yo kam day pa mo hadin nga ong Stephanie. Stephanie ta. Stephanie pla kami di Stephanie mata. Sabi ni kan abalong. Tanga social media nama kibrik lah om Stephanie dengan kenduk sedang leceh ni saya dengan kenduk kibrik lah. Stephanie. Tengok ni kan ngani mo ong tanpa send message nga bang ba syak nominate lah kata. Yang lapet kum tu. Ti hadin tu teng lai ikin gitu ke page kam ni hot mo kum ta. Ti hadin pre sapai kum tu kan. Sapai kum tu bang haban vote haban ai kum tu. Ti ngai la jong adon chatte tu ma yanu ngan ong ban vote kum tu tala syo ong bi kitu ngong tu ki pia kwa ban vote saya vote kum tu tengam expect hidu namal ba it's too early te yang bangan job yang tu kan ti ngar ngam expect hidu bangan job kum tu it's just the recognition kan bangalong grateful kan namal ba like at least someone recognize me kum tu ti tu bangalek yang tu ngah sulit kum tu namal ba kwa ben kendu ketika ki content creator like I want to know more about this platform from them kan they have been there. Congratulations to Shillong Birya also mo namal ba like may iliti trishi tambah tapi I can see kan from his eyes that he is a very hardworking person, very deserving. All of them are very deserving, but like I'm happy kan ba may job ya kato. Namal ba even I laugh at his videos to so tenat to. Por bangalet yang tu nga suka ba kendo iki tang ba ka time pre kalong very limited kanya kato kasi na mga ahab lecha sa kidis corner ka program ka sang saw beje dang mi na pa kidis corner tu lecha tu pa so ko bidong lalong leran mga pa itu ini tu kidan ki ba yakran yang aman tu kas ngi tang ba ngala so long pi hinamal ba ngam da itu tanya ki kum tu nga adam atong siya mana itu tiklay pun batay itu dita temata pa lang kilaya one kilaya text e kum tu kala so tanat dengan as ngolong okay like now I know what to do like that so na ngalayo ka support jeng kitu kidan ki ba support e kum tu kin mo so tanat nga I will always support everyone taken like ang kwa te bi kina kasi jeng kin kiyo ken namar ba kena kasih jengi ki dan sabha bro ki kena be at anything kan it's mentally kumun kepertai social media mentally it's easy for them to pau te but it's just because kiting sha that kiting sha troll e kum to it stop them kan kum to that's not good kan kam so tenat la dangi kentiu para mengihi mo amar ba dangi me kentiu para mengi mana hiban kentiu kede amang layo ki khasi jingi bami sabar very talented don we bro o yang khasi jingi if you take them and put them in United States he will be as good as an American citizen but if you keep him in Shillong, he will be as good as Shillong people. Gidan kataka. Kasap kan. Kiyo kan. Tabasyo ang padam dan menu-menu pa niya lam lenti. Just that we have to support each other. You have an activity. Tika ikan next plan jong pi pa dia menta. Meta ngalala ben ong IPS content creator. Tepi ngam. Influencer. Katali tika mga mukha hiru. Na ngampa bangan ang influencer na marba. I'm a human being. I still make mistake like everyone else. People should not get influenced by me. Ngampa kata. I'm just a normal person. I'm still Garman. I'm still the same funny guy who likes to crack joke with friends and all like that.
aba tu ban ong ba ngan the influencer te that's not me. So don't take me as your influencer namal ba. I'm a person with so many mistakes in life, but like I don't hold to that kind banget I'll regret because of my mistake and all. I will still be making mistake and I will still learn from them. Pi hadin lais na menta pi ile de papile ayu. That's a tough question. I don't know haka jing em jong kan. I go with the phrase mo but should go with the flow. Go with the flow. Te ngashul ong bet ngashul ong ki palo jong aru ba first of all you need to believe in yourself. Secondly, you believe in God. And then listen to your heart and go with the flow. But the main thing is you have to believe in God. Kata like ngamju plan hiru namal bas teng da plan ru da kamu orlong pi kaplan jengi kalong ba kaplan duble ke la kajong tu. Kaya la kajong ta kada so IT bi ubana jong kai bo yalam ti mo mangaro IT hu mentang dan sete poetry to te malam kom ta te depi yang 3 years from now I'll just go with the flow. Just go with the flow. Te ke ikan next plan jong pi menta pa de pinda pi dan ke ba pi plan ye be anything long ye pi ka be bakan long be kum ni ne ke balong menta it's fine. It's good. Like pi comment like I'm happy. Like ngan saya pet pat ya ka hadin mana if there is any opportunity then I'll take that opportunity. If opportunity is available then I'll take that. Banong. Tinga thai ka conversation sigi kala kham chong. Kata ki bun pha ki ba kinong kesan ki jong phi le ki supporters ki jong phi ki la ko ban tip thai ki la tip hi thai ka to ka ni. Ki la ya tip hi nama ba mostly la long very interactive. Life pi dan no. Ti sabangin ben kot ko mga sidong bet da ka kadika culture ke jong culture ke jong ba fin keren na katin maulai da pinang ban keren katin maulai danang nang ra to rak so rat nga da platan ping anang ban penbut ban rap ngam di dan maulai originally ti ngasuthu katin maulai ta babangan keren ngaru amnang ngaru ngadina so ras ti etam pher le kata ho dak tin so ra begini keren ta te don gon ko message ke ba pi ko ba pin ai la ni ka khubor na benta jong no ki ba pi so kwa ban ai ka ni ka por thrai ka message ka long ba mo ka week na da I mean ka message mo like general message ba you should always believe in yourself mo follow your heart and then believe in God and then go with the flow everything. But the most important thing is believe in God. Okay? Like if you have any doubt in life, kata, based on my experience, when it comes to social media, okay, like we have many different type of content creator. Okay? But sometimes the comment section can be a little harsh and very toxic. Sometimes ngashit pet ken ba dan ke video jeng kat tu kat ni bang kwa hi ban sim kerteng nama ba entah makam so tenat mah teng ngapet the comment section is more toxic than the person who's doing like yeah they like da pim so tenat mah ula bandan ubale content creator ubashat ula bandan we content creator ubale ya kanu ka ba ule mah tamba lara film so not just skip it. It's not that easy, it's not that hard to just skip it mah it's not necessary kam dalong ka badan kam mai phi phin let ban tukla de kyu ja ki brio te along kom ta ke namar ba dara ma phi film so not ya ka e shimot ma phi film so not ka e ka ba manga de dai tang namar ba phi film so not ka e ka ba phlet man tukla no kam yang jangan ni ka tak mo man apa comment section pin man
abuse no yang finan bully no yang katu kemudian it's not just commenting. Well, when you talk bad about someone kan pikiran sendiri kiwe kam tam ketin si mo nga kwa be man kata ketin kasi atau wala kalau ada katu teh si simpla tem si hi hapo comment section ne pila keren sendiri YouTube kam desho tangkap apa isu comment pila abuse itu person pila bully itu person kadang ngim day ben long komta ngim day ben ya abuse ne bully na mar batang tang kidan kibri ki bashat komta ama phim internet ekal kom shat jang ki ken tang ba itu ibri bashat akto it brought happiness. It's like a therapy te ya itu ibri na mar ba through what he's doing, maybe he's dancing or singing like that, whether he's good in dancing or not good in dancing, but he's just doing it. It's like a therapy for him because it feels like he get to express himself. Kalau kumta, they can do whatever they want to do, normal ba. Maki itu kidan hok. Ya ke social media kumba mangama pingi dan hok. Kumba utu unong comment udan hok ban yichna account ban create account. Itu ibale ke video ru ila kan idan kata ke hok kan. Tamba kan kam so tenat mo ya phir da phim currents ni ke brem kam dai ta ba ba pin shoes skip te like mo nai currents ni kan shoe pin so tenat shoe no tu live your life le ke ba ma phi so tenat ai be itu le ke ba so tenat ba at the end of the day thing ni be wa le ra kha le ra ja hai jang ki mo en gimla te bangin tip na itu ijing currents ni jong phi kapelong iba kanong ya kadang mga ang fi kalam kam dai tang ka basu comment ka dai ka ba la abuse ka dai ka ba la bully sen ma feel a bully it will traumatize you amal ba ta jing mo jing perkhat ru and then you start feeling normal ba once you troll someone and then it start going viral and then it will affect your mentality. You will feel ashamed of to go in the society like that, and then it will end up in suicide like this, like that. It's not good. It's not good. Kan tambahi mangi para mangi nengi la ngi kan tiu para mangi dan so tenar ru ni chi le ka kam la jong dan kam mangi dai le ban ya comment ban ya tak kan Pili aku ada dan kilo ki bawan comment negative ya pi. I just deleted the comment. I deleted nama ngam kwa bekiwe kin. Yoi. Nama kita yoi kiwe ru kin saya. Jom lang. Abuse kalah pada itu pak kadang. Ya le pada kin tiu para mangi. Mo dan ki content creator tentang thamai trying to make it big. We will support them. From my end, I will support them. You just DM me, just say, Baba Garman, please, yarap yang asik pencet. Labon ki mga pencet ki badang buat man play beauty parlor ki badang itu sudah okay dengan dengan pencet mo entah bang ngalai kan AI yang kata mga share itu macam buat stories mo kalau kumta kay we will just support each other kay kidan ki badang thamai ki badang kwaru I will support them. Makan habang limit pada langan habang page apa kibakum no ente ban sulang baik biang baik endo sama gidan iwe banga nga khamtre nama ba kadai sapang katut happy sa kata yo kata I don't know ngama ban tip gitu how genuine it is em ngam kwa hiu ya kalan pisah ri tekin nai tengah khamtre itu na what's going lihat aku itu share kata I think kata kila ya hun tarai ma Henry tikin so balai reply balai pikam oya kata balai pikam mention Stephanie Khunjong P balai pikam yetu khanaj pang David Scott kami tu khanaj pang tau bahasa saya upload dah kita ke story dari itu no minta haril le yuso nda ni yuso te hoy have oh iya so tak bagi beli ke yang have te kumle shibun have ke bapila ya itu na duk mene
Namar kumbang ngala ngaruk ngakwa hi bantip siapang jompi. Kumno kimi ki ballet, kumno kimi ki Stephanie, kumno kimi ki Morning Star. Out of nowhere. Kata na doon ako ang Delhi. Nga si Paban ang mga ngaro nga ay ngo, nga ay kublay pikin magla khod yang ako ni. Hindi tang ba mo nga yo ay kani ka opportunity ka long kum ka ba I'm in CM yang akin mo long. It's one step towards future kumno bangan le kumno ba in case if any other dan kini ban cut podcast okay ka podcast baca kan niru ka podcast pin sa hit nak dan ka podcast ka ban cut yang apa like experience it's like a personal interview there kalau personal interview I don't know what question they will be asking me like that. It's nice I know if you ba at least piru bilang you recognize me. Okay. So tenat lagi video. Tinggal tarai ki. Aku aruban ai kublai ya bala khat ki content creator hapo shalong kan ki bala. They have shown so much love towards me kan kataru nama ba. Ngaleng adon cengai tu mah. Kumtu. Ai ngo ya nga ai kublai ya ki ba like I create so many beautiful contents deh. Kumtu. I just want to tell them keep doing the good work and keep supporting each other. And mo kung masyad ang united we stand, divided we fall. As kung mga content creator na po Meghali ginya talilang ginya kiulang ginya one ra ka change for society maybe slowly one day at a time. It will take time that to change someone's mentality. It's very different. But one step at a time, one person at a time, you can do it. Thì cũng chỉ buồn để have ngam dan ai sisa tang batang kata hi kerman ni ke bapile kakam ka jam pila biang. Di kini berokai ki side dompi te wala da pidon kakam rup kita ki bapisu tanat bapinde kasap ka boble la ai pi kerpang mo. Bapinde ikini ki pidang don por bapinde kata kalau nak kum kita len ki jompi kisap ki jompi bela ai boleh pikam berat leni pikam syubuk kendang pipen dan kam hok kata ti ngaduai ru pangakit bokit ru yang pi hab bapin ke bapi pelan nang ni sakmat ru bapi ong mene go with the flow but still kata ru ho kata ke jimpenya ho kata jimpenya ke jong ban drong hi ho ti nakalang ka jong ngim tadi ai tang kata hi le tang ka jing it ma ba ye ni ma pi ma ngai na sat ya klan ya kemat ka bukan bakya bahaya sam jong pi bahaya sam jong nga but kunjuru yaki followers ki jonga I love you guys so much. Thank you so much for all the support and to all the family ballet. You guys rock. Ti ko blesibuan ni pi baro but nangyay kersan dingin na ko ikupor sa ko ikupor blesibuan.